이거 아름다운 이렇게는 믿어 버려나 이제 다 보는데 이게 비하면 다섯 번 나를 비키니 움츠가서 움츠가서 있은 공급에 다섯 번 이렇게 믿어 버려나 그 다섯 개 많아 허리 박시면 너들이 가오는 이다 보는데 다들 다섯 번이 기적을 지켜야 기적은 자, 우선들은 여기 보스 말하되 이미 내가 만들기 뭐 어떤 오타이 무슨 데가 가서 내가 가서 쿵쿵 마찰 맞습니다 이잖아. 자, 우리를 만들기 뭐가 쿵쿵 돌아오나. 자, 한가라고 신호하자. 이들이 뉴스 스위치 집에들 어디서 작가들은 자, 손에 다섯. 자, 카메라 손에다가 아마라가 자, 구두 떨어. 악스키를 이렇게. 자, 가라 스마라 손이 노론이 밑을 삭삭 들어가. 자, 가주 대신 붙여준다. 자, 우리 가주 대신 우미그로 가주 대신 부분 야가리를 타오게 되시는 것이구나. 자, 그래서 되게 힘있다 이제. 자, 복나사 자, 문도의 다리 다시 생산적으로 자, 가라수 생산적으로 오샤사 아샤사 오샤타, 아샤타, 오샤타, 아샤타, 오샤타. 자, 손에다서 자, 위에 세개 놓을 수 있고 자, 몽골이 이렇게 다르게 있었다 밑이 위에 가가지고나. 자, 우리 가지고 계신 다른 하우이로나 항상 조심을 내야 자, 이제 우리 TV 자, 한번 미디어로 가는데 그건 어찌 세계지 들어가. 자, 이거 바닥에서 나한테 이렇게 딱 되잖아요. 첫 번째 남아가 자, 오샤다 악샤 오샤 악샤 안쓰면서 자, 그래서 이렇게 됐습니다. 그죠? 자, 또 비만 잡아서 있을 것 같더니 텐데 하셔도 그래. 자, 문도 위에 슈퍼시카리 삼중 오샤타 아샤 오샤타 아샤. 자, 잘하시네. 단순히 됐어요. 자, 우리 위에 미래에서 훨씬 소극적으로 자, 힐 바닥 스페이스 가마라 많이 다시 한번 나오시는 게 이런 마셔. 얇은 바닥 스페이스 그거더라. 자, 다시 소스가 바닥들이 소스 때문에 어디셔. 자, 우리들 앞차도 맞다. 발에 놓는 스페이스도 있고. 자, 모두 들어가기 전에 자, 바닥 스페이스가 힘들습니다. 자,
아하. 자, явуулсан өнөөдрөөс Монгол үндэстэн даяараа Монгол одоо хөтөлбөр явуулж гэлтэй. За, энэ хөтөлбөрийн ач холбогдол гэх юм бол мэдээж эрт босго байгаа. За, эрт цоод дасгал хөтөлбөр хийснээрээ таны өдрийн амьдралын дархлаа. За, танаа гэр бүлийн дархлаанд бүр илүү одоо үр дүнтэй нөлөөлж өгдөг байгаа. За, Монгол улсын засгийн газраас зохион байгуулж байгаа те Эрдэж Монгол за энэ аян маань болохоор маш олон монголчуудыг илүүдэл жингүү за өвчин зовлонгөө за хамтдаа бас гоё хөгжих те бие бядраараа болоод оюун санаа стрессний хувьд ч гэсэн байхгүй болгож те бас хамтдаа хөгжих төр боломжийг нээж өгч байгаа гэж ойлгож байгаа. За энэ аянд болохоор миний бие болоод за манай багш нар ороход туулийн сэтгэл хангалуун баяртайгаар орж өгч байгаа. За олон монголчууд маань бас эрүүл саруул байж, өвчин зовлонгөө илүүдэл жингүү байж те эрт босч ирж хүчтэй байхыг одоо уриалж энэ арга хэмжээ минь явагдаж байна. Сэтгэл хангалуун байна. Баярлалаа. 자, 우리 실지도. 자, 알아보러 때. 자, 다르게 다시거든. 이때. 자, 다시 한번 박세기. 흔들죠, 네. 자, 이렇게 할 때 흔들 거야. 자, 다르게 해, 이거를. 자, 한번 우측만 할까? 페이지 워킹. 자, 이제 역시 이제 처음 받은 진짜 따라리. Hold,
어떠셔도 되고. 자, 어른 цагийн одоо сайхан өглөөний мэндийг төлөвшүүлье. За, би бол одоо биеийн тэмрийн спортын одоо улсын ороонд бас 40 хэдэн жил ажиллаад одоо дэвтэрд гарсан. За, энэ өнөөдрийн энэ одоо илүүдэлжингүй эрүүл Монгол одоо аяны хөтөлбөрийг биеийн тэмрийн спортын улсын орооноос зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа их таатай байна. За, энэ ер нь бол одоо энэ хүний одоо энэ 2 жилийн хугацаанд бол хүн болгон одоо гэртээ хоригдож хөдөлгөөн хөссөн байдалтай хөдөлгөөнгүй одоо хөссөн байдалтай байлаа. Тэгээ энэ одоо байдлыг одоо сэргээ ийм сайхан одоо аян одоо эхлүүлж байгаадаас баяртай байгаа. За энэ хүний одоо хүн бол одоо ерөөсөө амьдрах одоо гол юу бол хөдөлгөөн байгаа. Хөдөлгөөний одоо хөдөлгөөнөөр л хүн одоо амьдарч урт настай удаан жаргаж ажил хөдөлмөр нөөдрөг одоо энэ байдаг. Тэгэхээр бол одоо хөдөлгөөн гэдэг бол ерөөсөө хамгийн одоо чухлаа гэдгийг бол одоо хүн болгон одоо ойлгож эхэлж байна. Ялангуяа хөдөлгөөн бол ер нь хүний одоо бие эрт эрхтэн систем бол
маш нарийн одоо бүтцтэй байдаг. Нөгөө талаар бол хүн бол одоо би чи харж байна. нэг 200 гаруй одоо ястай гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ дээр нь бол тэрэндээ тогтож байгаа 600 гаруй одоо булчин байдаг. Энэ одоо булчингууд энэ одоо үе мөч хөдөлж байж хүн эрүүл саруул байна гэдгийг бол одоо хүн болгонд ойлгомжтой байна. Тэгэхээр энийг одоо урайл энэ хүмүүс одоо 2 жилийн хугацаанд нөөцний улмаас бол гэртээ одоо нэлийн одоо байлаа. Тай байлаа. Энийг одоо сэргээх, бие хэл сэтгэл байна одоо сэргээх ийм одоо сайхан аян эхэлж байгаа бол таатай байна. Нөгөө талаар бол одоо энэ эрүүл саруул байх энэ одоо төрөөс одоо хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн чиглэлд одоо ажлын одоо хүрээнд энэ үйл ажиллагаа бас явагдаж байгаа гэж бодож байгаа. За энэ ер нь бол одоо хүн малын одоо зоо тэнийн гэж байдаг шүү дээ. Энэ 2 жилийн одоо хугацаанд бол үнэхээр хүмүүс маань бол жоохон одоо хоригдсан ийм одоо хөдөлгөөн багтай илүүдэлж интэй одоо ийм байлаа. Тэгээ энэ одоо байдлыг бол одоо аянаар эхлүүлж Монгол одоо улс даяараа хаалттай төвжээтэй байсан энэ алуун газар байгууллага экстэйс үүд хаалгаа одоо нээж хүн болгонд одоо хөдлөх ийм одоо боломжийг одоо нээж одоо их ийм сайхан одоо цаг үе бас ирж байна. Энд одоо бид бүгдээрээ одоо идэвхтэй оролцож одоо энэ аяны одоо дагуу энэ одоо уриалгын дагуу одоо ингэж би дэмжиж одоо бусад одоо бүх Монголынхаа хүн амын хөдөлгөөнд одоо нэгдэж ингэж оролцоосаа гэж ингэж одоо уриалж байна. Нэм. Товсон зундаа нэм. 와, 자, 함께 잡아보자. 2, 4, 허이, 5, 2, 4, 허이, 5, 2, 자, 4, 허이, 5, 2, 4, 허이, 5, 2, 4, 허이, 5, 2, 4, 허이, 5, 2, 4, 허이, 5, 와, 나 이제 먼저 아무거나 앞에 있어요. 앞에 있어요. 아, 해봐. Таны яриа ерөөсөө сонсон. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд ер нь өглөө эрт бас цуснаар орой бас их дундна. Тэгээд тэр өдрийн бүтээмж ажлын бүтээмж бас нэмэгдэн яг ажил одоо хүчин нэг 10-аас 10 цаг гэхэд унтсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр тастаа удаа сурч байгаа юм бол өглөө эрт тасаад ер нь нойр хүлэхгүй те өглөөгийн гоё эрч хүчтэйгээр эхлүүлэх юм бол тэр өдөржингөө гоё ажлын бүтээлээр эрч хүчтэй байх бах. Тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө нэг эрүүл мэндэд анхаараа те хөдөлгөөнтэй байнга хөдөлгөөнтэй байгаасай тэгээд яг энэ эртэж Монгол гэдэг энэ хөтөлбөрт одоо залуусыгаа одоо нийт ард түмний төвтэй харилцаасай гэж хүсэж байна. Яг тийм басмаар үгээс өчигдөр дуудаад байгаа гэсэн. Тэгсэн. За нурууны яагаад сууд хэлдэг вэ гэх юм бол хэцний болчих байх байна. Хэцний болчих юу ч аа болоод нурууны хоёрын загсан болчих хоёр болчих шулуун болчих байх болсон. Нурууны сууд хэлдэг юм шүү. Ябиж хэлдэг байна. Окей. Хүн ямбар болчих нурууны сууд болдог. 이 다섯 번째 버스가 어떤 거니? 자, 너무 이야기는 스타트리. 우주는 잘 받았어. 얼굴을 왼손 이야기. 기죽기죽. 자, 불경 문이 이제 됐어. 하자. 우주 갔다 너무 갔다 왔다. 자, 가셔야 이제 왔어. 야, 히 스포츠 무슨 저게? 나 해. 하지마 가서 드시죠. 가서 네 왔어. 아이 야 와요. 내 그저 와요. 자 이. 오 뭐라. 가서 야구 와요 좀. 야 너 왔다. 와 태어나. 저가 어떻게 봐?
하나. 다섯. 넷. 보여요. 넷. 유스티가 와, 멋지시네. 나머지. 노래는 무슨 단어들이 자, 이 다섯 개 있으면 해야 되겠네. 노래는 소통 노래는 멋지지 않는? 자, 다음 연결해야지. 아까 그 표기를 먼저 보세요. 방금 이게 할 때도 이게 이게 선생님이다. 이게 좋고 다다 하시고 다다 하시고 옥토 받은 옥토가 대해서 와서 큰 시대. 나는 우리 가오다 양태경에 여가 네 우리가 할 때가 있어요. 어이, 자, 엄마 생각해. 이리이리 잘했어. 어이, 그래서 나야 또 팬이가 다 어쩌나 자, 그래 한다 아름다웠대. 왜다 도자이 지금 봤어. 그 마스 도저 아름다워. 맞아. 어쩌나 괜히 안 쓰고 좀 들리고 다음에 옆에 갔을 때 손이 거기다 고치고 놓지 않겠네. 그 때 저러니 자자 아무도 나 여다 이와 우리 저래 어디 허이 오로 해 도로 해다 소라 또다 네 유스 아와 도지가 있는데 와서 아로니 아로타 야 사우드 씨야 비트지 못할 텐데 자 먼저 오나가 자 어쩌고 그 노는 거 어쩌고 어쩌고 우리가 진스 스테이지를 났었다. 야, 국 스테이지를 났다. 이보다 힘이 있어? 우리 자, 내가 아는 바와 이게 왜? 자, 만약 예정의 선수는 그 만약 이 선수들이 있을 비자, 이 비시, 자, 그래 한 질, 야, 밑에 미션은 안 돼. 자, 네, 좀 들지 못하라 보자. 거의, 방금 할 때가, 오로, 둘, 셋, 다, 셋, 돌아, 셋, 도도, 셋, 넷, 유스, 셋, 바로, 오이와, 백하고, 넷, 야지, 오로, 둘, 셋, 자, 맞다. 우주 어릴 때 쓰는 것도 대다수 가서 훔쳐가지고, 아니, 훔쳐가지고, 훔쳐가지고. 자, 봐라. 나라는 스타일. 나라는 스타일. 자, 나스키는, 다스키는. 너는 뭐야? 그 어른은 정신을 바꿔요. 어디서 지금 고로자 고치고 놓는데 어떡하지? 엄마수를 그때 안 갔다고 빌어요. 자, 하나 자, 일단, 자, 나라에서 예선씨, 배태를 모르고 하도 주시다. 여기도 이름을 보여서 다 도했거든. 자, 근데 거의 뭐야, 내에서 나가서 이긴 거예요. 하시가 이긴 거예요. 웃기면서 단다 부시하고 들지서 그지 모르다 모두가 웃기면서 단다 부시하고 갔어. 자, 하다가 거기 가라 거기 하다가 들주죠 옵시오가 여기다 바로 가라서 단다 네 자, 또 가라서 단다 거기 자, 이거는 오로
안. 안오면 들자 오시옵니다. 안오요. 안오고. 안오고 저 못다위. 안오파. 야 멋짐. 멋짐. 보였어. 자, 야, 좀 멋지노? 자, 내가요 넣으셨다. 내가 넣으면. 자, 만나자. 이때 해주셨다. 자, 여기다 쓰기 위해서는, 있는 거, 이때 랩신이 앞다데 멋진 이고, 그치? 대표님이 안 나왔겠어요. 너네 멋지, 이쪽 세야지, 그치다? 너네 따서 이쪽 위해서는 해야 된다. 암장땡이 갈마야, 또 그랬지. 자, 암장땡이 갈마는 야는, 이렇게 상동을 해주시오. 자, 바로 탔어요, 그때. 노릇던 읍지가 좀 벗어보에 양부터 축제배 자요가 이 우후 허이 오로 요르 파 소르라 어도 나 예스 아로 허이 오로 내가 아는 거 같죠. 노로 파. 자, 좀 해보도록. 조로가 또또 나 열시 바로 비를 번호가 하우는 붙임. 너무 웃지마. 누굴 듣고 해봤어. 자, 해야지. 자, 대가지 가네. 자, 여기부터, 어떤 것부터. 네? 걸어왔지? 자, 여기부터 걸어왔지. 자, 양가, 대가지 걸어왔던 거. 자, 니키다 알아. 이제 더러울 더 하고 있어. 여파, 이. 네? 허이. 오로. 도로. 파. 도로라. 너도. 나. 유스. 알아오니? 알아요. 보여다 못했어. 아름드워. 아름파. 아름드워. 아름다다. 아름난. 아름이스. 헐. 자, 배웠다. 낯선 어쩌노? 여기 위치로 밑으로 게 앉지노? 저거 진짜 무슨 앉지노? 부드러운 것도 무슨 나랑 좀 나가. 너나 뭐 붙여 들어야 되는데. 나 나가겠어. 나 내리자 나는. 어디가 하나 움직여줬네. 이 나를 이것도 어쩌고 신나봤었어요. 어디서 스치기인데. 어이 말았다. 너한테 갖다 잡히게 너네가 아까 잡히게 많이 잡았다. 그랬지? 내가 어이 내리자 닦아 너 잡히게 너네가 봐봐 하셔야겠다. 많이 잡히. 야, 오늘 될 수가 없는. 네. 자, 또 다음이 영다. 이. 네. 허이. 세븐. 오로, 너무 힘들다. 너무 뛰어서 들어가. 따. 소라. 너도. 나. 예스. 아로. 다 더워 배우니. 네. 허이. 오로. 어떤 거 지키시? 도로. 파워. 파워. 우겨를 가르치다. 뭐이지? 우겨를 어떤 사람이 그냥 리듬이 가르치네? 우리 리듬이 그냥 지휘지. 멍크서 비비랑 리듬이 들어. 아로 가야지. 야, 가야지. 안경 먹고 났어. 미드래. 아따, 안경을 참수다? 너는 산 참지 그러지? 더가 넣어서 뭐 갔다? 야, 그럼. 물도 넣어서 이도산 참 더시 잘 죽는 시대. 잘 죽는 자, 해라! 여자, 이, 네. 어이. 오로. 도로. 파. 도라.
다시 오세요. todo. 네. yes. 아우, 더 못해요. 하나, 네. 허이. 오. 도, 차차차. 다우. 자, 이거 그렇지. 그거는 이거 없다 들어있어. 지금 이거 들어있어. 나 스타일에 좀 이럴 때 이거 내리기 좋은데 목표를 그 국제가 좋은 데서 하지. 이렇게 생각을 했죠. 자, 이렇게 말해. 자, 이렇게 말해. 빌도. 그래서 뭐 아무런 빌도 시대 목표를 말해. 그래서 목숨이 안 싸웠다. 여러분, 이, 네, 허이, 오, 도, 다, 도로다, 저거다, 어디 좀, 너도, 네, 예스, 아로, 네, 허이, 다 먹고 나오로서는 너도 믿는 진짜야 뭐라 다음에 어떤 식으로 나한테 스트레이트 나 어떻게 어떻게 참다 어떤 것을 썼어 일단 간단한 거 있어 다음은 우리 비즈니스 앱 스페셜은 인피 개만 그러니까 뭐나 모니터 회사 doctor's 맛있더라시. 따라했어. 하나, 너무 자, 이랬어. 하나, 기준이가 없다. 탔다. 자, 가라야, 가라. 이걸 오야다고 탔다. 하나 나왔죠. 시장들이. 나왔을 때, 시장 미동이 시작했지. 갔어. 나 없어요. 어떤 동물이도 너무 왔다가 탔다. 야, 왔어. 또 이 인생. 자, 필수. 짠해 가십시오. 어떤 비슷한 거예요. 이미 벌써 이미지 가르쳐서 그랬었는데. 가야다. 어제 넘어서 넘어가 왔다. 이 이렇게. 방금 살짝 그랬어요. 어이. 진짜 없어. 도로. 한테 와라. 어떻게? 파워. 어떤 거 하지? 돌아가. todo. 네. yes. 이샤. 알아. 다 들고 있지. 알아내기. 알아야 돼. 아는 거. 아는 거. 알았다. 알았어. 나는 알았다. 에이, 내 이미지 비슷할 거야. 그만 해야지. 다 뒤집어 다 쓰지. 아까워. 아까워. 자, 그냥 이렇게. 아이, 좀 됐다. 여자, 네. 어이. 또, 봐봐, 아이고, 나티! 다, 그래도 어디서 안 가이! 돌아가, 네. yes. 알아. 자, 다 왔다. 네. 어기! 어이! 의미가 다. 자, 와요, 지금. 어쩌면 이게 될까? 자, 이런 거 거의 하나의 스포츠를 마시고 나는 뭐 그런 걸 가지고 싶다든지. 자, 이두키친구 먹은 것은 이두키치 먹은 것은 이제가 자, 이두키친 그 이렇게 뭐 거서가 스타스 이두키는 거서를 먹는 것인데 거서 이두키치 뭐 이두가 이두가 거의 먹었는데 자, 여기서
дараач дахиад явчих сүүлийн орол. За сүүлийн нэг л орол заа. Тасгийн таалж бид танаас баярлалаа. За нэг явъя. За сүүлийн нэг яваа. Өлтөг хийгээд чамаа харж шүү дээ. Хой. Оро. Та. Орга. На, дөрөв орж. Yes. Aro, eh? Aro. Ta. Yo, esta. 소문대로 네, 많은 소문이 있는데 남의 도로 따라서 소문도 정말 간단히 소문도 좋소. 자, 일단 자, 살갑시다 말입니다. 하고만 가사다에게 너무 이렇게 감사다 있고 제가 아이니 제가 너무 많이시다 나 여기 이 가사들이 참 목사들이 좀 그러시네 이런 마음을 먹었잖아 하고 말이다 자 감사다 그럼 비에 소리 비에 타셔도 이제 박자비 같이 하다 것 같아 자 성태 가사들만 오고 허벅지나 가고만 해주는데 자매들이 비가 댄스에서 나오고 싶으시죠 성공팀 박스를 테스트를 타고 놀고 잘하나 나다가 되기를 자 무슨 있으겠지 자 하나는 다 다스대로 허리 가라 되는데 자 박스를 다시 나중도 자 너로 익히지만 자 다시 따라 박스를 따라 다시 하다 그게 좋고 이제 마트를 우리도 다섯이가 마트를 자 이거 올라와라 허리 올라와라 이런 게 있습니다 허쉬기 뒤지고를 자 모두 위니 합이 소리 소다 안스나와
хүрч чадахгүй бол хөлийг нуглаад эсрэг талраа тавтай чигээрээ барилцтай яваад байгаа шүү. За дөрөв талраа идэвхтэй сонголт идэвхтэй сонголт гэж байна. За идэвхтэй сонголт барилцтай сонголт гэж байна. За нэг талраа байснараа идэвхтэй сонголт хийж байгаа. Даавс талдаа хөл яартай гэж юм байна. Нурууны хэсэг. Зорж байгаа гişөө илүү даарч бас болно. Ажил хийгээ. За хойны артай болж байна. За ажил хийгээ харж аваад за нэг хөл шулуун нэг хөл баатарыг нуулаад нуруугаараа тохогийн сайн хатаж доош гарч байна. өөрийн чад чигээр их бидний доош тараарай. Өөрийн чад хэмжээндээ доош сонгож өгөөрэй. Дөрөв шулуун гэж ихт байх юм шиг яг ихтсэн чигээрээ доош баатарыг болгоод. Нуруу хөвдөх гоор яг ихт чигээр доош болгоорой. За. Тэгж байлаа. Хадаж томороо ихс чигээр болгоорой. За дэвш нүглөө. За хашаас дурмас аваад урагш болгоо. За хэцүү байгаа бол хөлөөгөөс монголч хийж болно. Нөгөө жишээ гарч байна. Их жишөө сасаараа. За айлгал шууд багтар айлгал шууд байгаарай. Шууд байжээс сонгуулмаа илүү өөртөө хамаарай. Өөртөө сонгуулмаа шууд дэсээ ихц. Игөрлөө. Наадаш томгоороо. Даш томгоох таньсахаар гараарай. Дэш янзлаад чад даш томгоохтой таньсахаар гараа. Дэшүүдөө сэлаала янзата гаргала. За бэрчээ дэшүүдөө за тагоны хавьд таталтай болж байна. Эсвэл за хөлийн үнээс илүү том тантай хэлгээ тагоны билет зарлаад за тохооны хоёр тохоо байгаа. Хоёр талраа шахаж өгнө. За жуултаас хани. Тайлбар хоёр дэв. Өтгөрөө юу хоогоор зүгээр та барилдуу явж шүү. Шахараа саргаач тийшөө. Шахажоо. Сонголтын насны гиг бэнц байдаг хөшөө байдаг. Аль болох тусаалаа байдаг. Сонголтын насны хийж байгаа. За. Таамшиг дөрөваад 10 мөлөө шилдэлээ зүмөлөө маш гитгээ. За манай бицаа. Бицнаа маань хаагаад үзүүлж байна. Хүүхдүүд үзэж байгаа бол аян бүгд гоё хийгээрээ бүгд үзчих асуудал гэж бодож шүү. Зүүн гараа дорой зүүн гараа дээш. За бэлтүүд маань join. За хашаа одоо тавьсуудаа сүрээр тавиад архивээр бүгдээрээ суугаад
зүгээр шүү. Бүгдний хэцүү байх хэцүү авах одоо бид байна юм чи эрүүл Монгол болчих жоох учраас яаж ч тасад хөдөлгөөнөөр бид эрүүлж. За. Бүгдний үеэр Монголаар хажууд тийш байна шүү. Таны түнхний хэсгийг нэлээд сайн болж байна. Засаг талраа чийж эргүүлж болж байна. Тэгвэл ихтэй байх бол за зөв шүү. Манай ихтэй транс мод гэж шүү. Ууна жоо дотор. Эсвэл надад за дахин зэрэг талыг үлдээр одоо болж байна. За гараад ишээ өрөөд нуруугаа хош гидийгээд ихлэ ажлын байрны бид нурууны жоо асуудалтай болчиход байдаг тийм. Нурууны тасалбар сонголтын тасалбарыг хийхэд илүү бидэрт байна. За бидний бариараа тасалбарыг гүйцэтгэх хийснээр үр дүнд бас хүрнэ шүү. За одоо эсрэг хар. Түр мараагаар тасалбар туугараа эсрэг хар. Яагаад зохион байгуулагдсан шалтгаан те одоо энэ аяны тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг хуваалцсан. За сайн бацхан уу. За илүүдэлжингүй өвч Монгол аяныг өнөөдрөөс эхлээд 21 аймаг 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. Арга хэмжээ маань 2 сарын 16-наас 6 сарын 1-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. За арга хэмжээ маань илүүдэлжингүй өвч Монгол иргэдийг бий болгох. За мөн өвч нийгэм болон өвч иргэдийг одоо бий болгох зорилгоор зохион байгуулагдаж байгаа. За хоёр дахь юм бол Монгол Улсын хүн амын одоо хөдөлмөрийн насны иргэдийн 2/1 нь халдвар тус өвчлөлөөр одоо өвчлөх магадлал өндөр байна. Тийм болохоор эднээс одоо сэргийлэх зорилгоор бол иргэдийг бол өглөө 6:30-аас 7:30-ийн хооронд дасгал хөдөлгөөнд бол нэгтгэхийг уриалж байгаамаа. Ингээд иргэдийгээ дасгал хөдөлгөөнд одоо нэгдэж одоо гэртээ болон одоо аймаг дүүргийн биеийн тамир спортын газрынхаа заалууд дээр очиж дасгал хөдөлгөөнд одоо нэгдхийг бол уриалж байна. За дэш юм сайн хүлээж өгсрээ. За хөл гараа сайн сэгсрээд дэш өөр юм болоод авахгүй шүү. Одоо юу энэ одоо өглөө юу одоо за төгсгөлийн та сүүлийн хэмжээнд одоо сургууль болгоныг одоо ингээд цагийн орнд үнэн гэж тэгж шүү дээ. Энэ талаараа дэлгэрэнгүй. Энэ удааdaa бол бид нэр төрийн хвшлийн буюу одоо биеийн тамир спортын одоо тухайн аймаг дүүргийн биеийн тамир спортын газрын заалуудыг бол өглөө 6-аас 7 цагийн хооронд өглөө иргэдээ бол нээж байгаа. Явандаа бол ерөнхий боловсролын сургуулиудын заал болон хувийн хвшлийн одоо спортын заалуудыг бол энэ арга хэмжээнд нэгтгэхийг уриалж байгаа. Тэгээд аймаг одоо орон нутгийн хэмжээнд одоо яг ямар арга хэмжээ зохион байгуулах чинь тэ цаашдаа ирээдүйд энэ талаар орон нутгийн хэмжээнд бол одоо энэ арга хэмжээ маань шууд лайваар хүргэж байгаа. Иргэд маань хоолой самбарыг ашиглаад нэг багш нар байж байгаа. Багш нар маань иргэдээ бол энэ ахлыг хүргэж байгаа. За аяны хүрээнд бол хэд хэдэн одоо биеийн тамирын томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж явуулахад төлөвлөж байгаа. Энэ арга хэмжээ маань төлөвлөсөн цаг хугацаанд бол явагдана. Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга баасан. за 20 өдрөө дуулаад доош суугаад за сайн доош сууд дарж өгөөрэй.
бүгдээрээ баатар хийсээр. За одоо нэг хачаалаа гацгаа сайн. За баярлалаа та бүхэнд. Эсэхээ өгөөж өгч хамтдаа тасаад өгнө гэж ирүүл Монгол улсын төлөө хамтдаа энэ өгнө гэж баярлалаа. Ингээд ярилцлагаа бид ярьж байна. За, энэ түрүү арай усч байна гэж өөрсдийнхөө нийгмийн насгал хөдөлгөөн хийж ирүүлэндээ болсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өдөр маань Монгол улсын ерөнхий сайдын санаачлагаар явуулж байгаа илүүдэлжингүй өртөж Монгол гэж энэ эхний өдөр байлаа. Зөвхөн 6 сарын 1-ний хүртэл энэ аймаг үйлчилж цаашаа өшөө өргөн дэлгэр болох байх гэж найдаж байна. Өнөөдөр тасгалыг өдөртөө бас оргил багш сарвал багш болон түүний багийнхан шийдвэрлэлээс таларснаа хэлье. За маргааш бүр олон би найзад агуулга спортын дөрөв өшөө дахиад таартай хүмүүс багтаа хангалттай зараа маргааш өдөр зүгээр уулзцаая. Та бүхэндээ видео хийсэн баярлалаа. Таатайгаа юм өдрийн үеэр таатайгаа өнөөдөр энэ зааланд ер нь ямар зорилготой ирсэн талаараа яриач. Өөрийн хэлээ танилцуулж. За би Чингэлтэй дүүргийн 10 маск авах би шүдгүй. Би Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороонд амьдардаг. Тэгээд өгцтөр би сонссон л да. Ерөнхий сайдын юм юуг санаачлагаар ийм аяа явагдаж байна гэж сонсоод. Тэгээд би өөрөө төрийн хүн байхгүй юу. Тэгээд бас хуваараа ойр зур бас зүгээр байж чадахгүй зөөлөө идэл хийдэг. Үндэсний хувцас үйдэг байхгүй юу. Тэгээ би чи нөгөө байнга ингээд суугаа ажил хийдэг болохоор маш их хөөрдөг, амар ядардаг. Тэгээд би энэ аяныг сонсцоход ер нь энд яваад үзье. Бас жингийн илүүдэлд орж байгаа. Энд явснаар яг нэг цагийг өөртөө зориулаад бас жоохон нэг 500 г чөлтгой жин хасаад тий. Тэгээ бас ингээ хөшиг мөр одоо би аяг хөөрж хөшдөг. Тэгээ дасгал хийвэл бас нөлөөлөх байхаа гэж бодоод тэгээд ирсэн. Одоо өөрийнх нь төлөөл нэг цагийг зориулъя, эрүүл мэндтэй гэж зорж ирсэн. Тэгээ одоо хамгийн өндөр настай дийл байгаа юм шиг биш үү? Тий. Тэгээ ер нь ирээд энэ зааланд орж ирээд нэг би бас жоохон хоцроод ирлээ, нэг 2 дасгал хийлээ. Тэгээд үнэхээр сайхан одоо би халаад бас нэг хүлэс чихраад тэгээд нэг жоох өөх мань хайлж явах шиг байна. Тэгээ айгүй баяртай байна. Ирсэндээ баяртай байна тий. Тэгээ ер нь бол болж игэл таслахгүй шиг тэгээд 6 сарын 1 хүртэл яваад бас гоё болъё л гэж бодож байна тий. За баярлалаа.